ensino básico filial Caminha Centro durante a IAD Chalasia, mas behareba volume estudante quase nem rihung ida racing. Batinan rihung rua nulo racing neng, Simone estudante fong neng atus ida hat nulo racing 5, mas beha mutu ke estudante tuang hamutu neng rihung ida atus hat nulo racing sia. Kuir coordenador escola ensino básico filial Caminha Centro, Armando Juvencio Durego hateteng numero estudante rihung ida racing mas beha aula la suficiente. Suficiente dulu na mas beha ya carreira mezane uja mais sara mas tinggal Lao sehingga itu mereka ada komplit mereka lau lah. Mas ke first lah lalu orang tu ambil lah. Proses apa yang nanti lah. Kami imprenta mana salah deh awal nomor anak ni lebo falta profesor itu ni nak problem ni kami imprenta ni. Aduh kami espas makan. Batanya ni nama batasnya ni nama kami mah murah dulu ni. Saya espas kami ya sufficient dulu ni bala bersih ni. So ke falta mah salah deh awal. Oke dia. Ini sekolah ni lolos tu kumesa Janeiro itu lah sekolah anu itu hamu na meran macam orang India jasa je na bahaya implementan mesti si pam mesti kami sebenarnya pam macam ni buat. Macam misal. Mana des pantazen ni dah pada dia, bahawa awal mesti 2023 macam dia itu kan. Mas ke ya liwane des pantazen liwane kotak ni mana labe de vincing sentap lat sada dun bala respon labe nasa mas pada 2023 mai ini lau dia Nya kontribusi sama estrangeira mak saida pamarin sekolah. merena ni Sim. ya sila punternya terda tamane la sia merena la yang mesti tengke mai sila mai tamu sila pronto atu nasa amas la dia merena ni masih makar amla kontribusi amla kopera para atu sana tambah hani mai la bara amti kopera para tempo hani terteng hani. Agora parada sa exercício parte sekolahnya tarik dia bahaya parte ministerial atau implementar. Bahira masalah ni lah sampai kompetisi ni pam bela bahira mah ya orçamento tahunan bahira mah Febrero ka Março April ni bila balasi. Hoida ne aula ida tem que acumula estudante na 5 nulo no lorong ida aula dala tolu. Enquanto tu coloca estudante tu do espaço Ministério da Educação ninian, aula ida estudante na hat nulo resin 5. Então precisamente tan sala tolu. Reportagem Luiz Casimiro, Televisão Timor Post.